Hello. Ngiye kwigisha utu tuntu. Ngiye kwigisha abantu bafite Facebook nyine zidafite abaforowa. Uyu munsi ngiye kubigisha uburyo ki wafata Facebook yawe ugahita uyitaninga on ikagira abaforowa. Kanda kuri Facebook yawe bisanzwe. Gikandeho. Uza aha ngaha kuri profile yawe. Urahabona? Urahabona nurangiza ugira iki ukandeho. Urabona ngewe mfite, urabona ko hariho abaforowa. Urabibona. Noneho niba ushaka kugira ngo nawe ugire abaforowa, bijye biza aha ngaha hejuru aha ngaha kuri profile yawe. Uze ukande aha ngaha ngiye kukwereka. Kuri utu tuntu dutatu. Nurangiza ukandeho. Numara gukandaho uze ukanda aha ngaha. Handitse turn professional mode off. Ubwo urahita utaninga on. Haba handitse on. Nurangiza ukandeho maze abaforowa bawe maze baza aha ngaha hejuru. Nk'uku nguku bimeze. Niba iyi video igufashije, following. Twikomereze.